Colonel Tom Byabagamba yamaze kwitaba Imana. Uyu mugabo byatangajwe ko yitabye Imana ku itariki 25 Kanama 2026. Urupfu rwe rukaba rwatangajwe na mukuru we David Himbara. Ushobora kutitekereza ati none se uyu mukoroneri witabye Imana muri gereza amazemo imyaka 12 ubwo akaba yarafunzwe muri 2014 ndetse akaba yararindaga Perezida Paul Kagame mu 1990 byaje kugenda ute ngo yisange muri gereza? Icyamwishe cyo hese ni iki? Bana natwe muri iyi video ubuzima bwe bwose utubimenya mu gihe gitoya kugeza ubwo yitabaga Imana. Uyu mugabo Colonel Tom Byabagamba yari umwe mu basirikari ba hafi ya Perezida Paul Kagame. Aha yari mu myaka ya kera mu gihe RDF yitwaga RPF. Amateka agaragaza ko yinjiye mu mutwe warushinzwe kurinda Paul Kagame mu ntangiriro zo mu 1990. Ngira ngo muri kugenda mumubona hano ku ifoto ndetse nyuma y'iki gihe yaje kugenda azamurwa mu ntera. Uyu mugabo Paul Tom Byabagamba nyuma y'icyo gihe yaje kuyobora umutwe witwa Republican Guard. Uyu akaba ari wo mutwe w'ingabo ushinzwe kurinda umutekano wa Perezida Paul Kagame. Amakuru menshi ubwo yajyaga kuri uwo mwanya agaragaza ko yashyizwe kuri uwo mwanya kuva mu 2003 kugera mu 2010. Mu rugendo rwa gisirikari Byabagamba yakoze mu bijyanye n'umutekano w'umukuru w'igihugu ndetse anagira inshingano mu nzego za RDF. Nyuma y'igihe ayoboye Republican Guard yagiye mu yindi mirimo irimo ibikorwa byo kurwanya iterabwoba ndetse n'inshingano zijyanye na Minisiteri y'Ingabo RDF. Yaje kandi gukora mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbiye hamwe muri South Sudan. Ahari mbere ho gato mbere yuko atabwa muri yombi. Muri Kanama 2014 Byabagamba yatawe muri yombi ari kumwe na Brigadier General Frank Rusagara. Uyu Brigadier General Frank Rusagara yari murumuna w'uyu Byabagamba ndetse bari no kumwe na Faraswa Kabayiza. RDF cyangwa se Rwanda Defense Force ivuga ko uyu Colonel Byabagamba yafashwe ku itariki 24 Kanama 2014 ubwo uyu mugabo Colonel Tom Byabagamba yafungwaga yashinjwaga ibyaha bikurikira kuko abashinjacyaha bamushinjaga ibyaha birimo gushishikariza abaturage kwigomeka cyangwa guteza imvururu, guhindanya isura y'igihugu cyangwa se guverinoma, guhisha ibimenyetso ibintu bishobora gufasha mu cyaha, ndetse uyu Colonel Byabagamba yashinjwaga gusuzugura ibendera ry'igihugu. Reka noneho tuvuge ku bijyanye n'urupfu. Amakuru agaragaza ko yapfuye ari muri gereza aho yari amaze imyaka 12 afunzwe kuko nkuko twabivuze yatawe muri yombi muri Kanama 2014 nyuma akatirwa gufungwa imyaka 21 aha yari muri 2016. Yaje kujurira igihano cye kiragabanywa kigera ku myaka 15 aha yari muri 2019. Nyuma y'icyo gihe yagerageje gutoroka arafatwa arafungwa ndetse yongerwaho imyaka 3 kuri icyo gihano cy'imyaka 15 ubwo akatirwa gufungwa imyaka 18 bitewe nuko nyine yaragerageje gutoroka agafatwa agafungwa. Gusa andi makuru wamenya kuri uyu Colonel Tom Byabagamba nuko urupfu rwe rubaye nyuma y'umwaka umwe gusa murumuna we General Frank Rusagara yitabye Imana. Uyu murumuna we nawe akaba yarapfiriye muri gereza Werurwe mu 2025. We akaba yaramaze ubwo imyaka 11 afunzwe ndetse twanagaragaje ko uyu Rusagara ndetse na Byabagamba bari barafungiye hamwe kuva muri 2014. Byumvikane uyu Colonel Byabagamba nubwo yaje kugira ibyaha bimwe byo kurwanya igihugu ariko mbere yuko akora ibyo bibi hari ibyiza yari yabanje gukorera iki gihugu cy'u Rwanda kuko twabigaragaje ko nawe yari muri RPF yabohoye u Rwanda ndetse iyo RPF kaba yaranditse RDF. Uyu munsi u Rwanda rukaba rufite umutekano. U Rwanda uyu munsi rukaba ari igihugu gikomeye cyane ndetse cyiza buri wese yifuza kuba yatura. Gusa birababaje nanone kuba yaratangiye neza akaba ashoje nabi. Gusa reka twizere ko mu myaka 12 yari amaze ari kugororwa hari uburyo imitekerereze ye yari yarahindutse ijyanye n'iyo igihugu cyifuza. Reka rero tumwifurize iruhuko ridashira. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Ni video yavugaga ku rugendo rw'uyu Colonel Tom Byabagamba waje kwitaba Imana yitaba Imana mu igororero. Byo bagezaga iyi video nitwa Olivier. Imana ibarinde.